dijep leh memene lo. Dijep leh. Yen mune bener sayang memene piana ka pinang lo jaya dua. Sayang dong kok sayang. Masa panah aja bersaing. Panahnya mau payas, meme milu mau payas. Panahnya mau lipstick, meme milu mau lipstick. Ya ada unuk itu. Benarnya sing tadi. Benarnya sing tadi. Len gak mana dua. Oh man kengke. Meme dari nak dua semangat baru bangun pabuan jema. Oh, pasedar, mapu sisegang pangkati bat bibe. Sudah marah nak dua. Saya jema baru bangun pengabak kaca, balik setik ke. Irit yang ke meme tawa. Sebat kena lo. Sebat. Kengken, dijep sebat deh. Dijep sebat deh. Nyen awang manian ada nak runung lali mai. Bisa bingung ya. Bingung nih kengken. Kenan panane nih, kenan meme nih. Di jalan nasib ya bisa meme juang. Aduh, ken tunangan lo sing pocol. Aduh lo cablak cegege. Yen sakitnya jaket tunangan lo cek bang. Oh, pelek munyen mo ke. Tumi sing dadi sing meme kene mi. Ayan, Bang. Masa sing tadi keto. Sing dadi meme Sing pedalam meme ke kene. Kengken mi. Rado gati kamu sabat. Yen sing bicara benang bang kadang menjelaban sing itu bang berak ibidan dah kali nanang lu. Nah, oh nyansa. Kang ujang memang lah somah ke kene rado boyotan kene. Sebilang aja ijo yang sing gisian nage bongkak lu potong. Dikek kene pengklu pengpat ble ketame. Ble tame. Mai jo malu. Pengklu pengpat memang megaukan kita jag sing ngak ngudang memen itu nah. Berarti nyama krisekan tujuan beline kumat. Sing ngerti kau kan memepeng klub empat kengken arten itu. Ai dono. Nah, sang kalau meme yang mepayas ke kene sing itu. Yen cara meme dituane subuh sanang payase. Oh gitu. Yen be meme ngenah jegeng, pengangon meme lah sai-sai idongan papan lo pesu pedang-pedang lupa. Meme mulu babe. Ngalupa. Meme dia dong orang bapak jaga rakyat ruyot apa gue nak len. Mes ledan berpelai benar kerja meme nunggu bapak jaga gitu nih. Maro dua bapak jaga kenap orang meme menajen aja keketo sana sai-sai itu. Jadi lo tutur ini. Wah bajang-bajang. Ben manian sing itu. Wah kangalih kuranan. Ane ngalih kuranan itu sing itu pilihan benepang sing cara meme nasib iki. Oh milin. Buen pidan tiang alis soma pilen tiang alis. Benar pang sesuai masih pangadong umur. Menikengken alis tiang. Di samping umur sing itu. Nah, suge pelacur. Yen suge jak debo metari ke meme jak melayap dia ngakan ke nang meme cucu nang rotas. Oh lo dodang lo. Pilih suge. Bila perlu so kasih nasi net lo kan nasi tulen pun nasi selo. Oh yang benar berdengado kan. Yang pelet rasa me. Dong si tiang yo yang perayaan ini bisa go. Mimi sing latongos cuma. Yang ini benar-benar yang kudoran nih. Saja mi. Tu kemunye ni mau lo cabla. Turen meme pengpedas nang. Yen parinekan jodoh jatuh karmo nih. Dadi sing besangat bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Dan nafsu bayi dosang yang widi nih Duang saja memang lapiana lu mau kadagu. Nih lo pelani takon oke meme. Nah apa kadagu nang syarat? kene mi. Syarat yang mendapat. Nang tukaran dia ngapain Banten ini. Yang paulukan Banten datang nang ini kene ini sing nawang. Lo bapan lo itu selesai udah lontar. Paling mana bapan lo takone ini lo. Nah yang kalau juara yang mendapat. Meme ngomong apa sih? Ah, memang ngalir Banten bos lang-lang takone. Yang lingkungan dengan yang mapun ini. Kantinu nenang meme neng ale bapo ada ketakutan apa Ada. nah mungko
bapo sida nunutur bang do yang alan tengahi nyakan konden berangkat memunyi kan uling semangat kalau ne sida ban bapo nyautin petakon lo ke apa kertakon kene po dibi bapo sih nunen tiang ngatur ayang di puro desa oh nak mula piodalan manapo tuh subo tadi ada timpal tiang metakon kape nuko dan tiang lo ratno lo nawang apa mire Banten itu lo ketuang tiang ini yang sing nawang jatine yen sekenang bapo petakon timpal leken lo sing yo teken lo petakone nak walu yo mapet nyug jugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini nah kalau kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh jak makedadua nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin ban munyi Banten ne malu be patuken wo Banten wanten tuken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih mebalik artin Banten ne mebalik adik kita apa kerana Banten ne artin ne mebalik patuken mewali wireh amerta paicani dosang yang widi ne tandeng ngangoni sen Banten widi ne mapaica jani balik kang aturang kenito pinako daging loh bapo angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pato icen ido amerta pangada sop ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita cereraos jani awana ni ngetang aturang semah pangebakti kemerajaan ke pura ke peryangan do payas gen gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil keni do sang yang widi pangado baktian ne kaping 3 wali balikin bapo wo patuhken bo Bali ne gumi pelaka dan loke kawanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan kayang dinata ke ngemonas lemeng liwon kayang kesong mah kena Banten ingat galungan kayang sepit semprong jalikan belakat talenan kena Banten dong dumada widi suwejo wireh irago jak mekejang serta eling tekeni dosang yang widi nah jani ne perlu tawang lanturang bapo bendeknya pangdo ngawak-awak apa ne dadi tandeng ngangon Banten saja nih pasien yang bener yen pete amapo ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluh uyaden ane lekaduli taluh luwire apa taluh siap taluh bebek taluh angso kayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne mewit uli sarun tik-tika oh rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penak dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwire ne jenek kucit ne gede celeng sampi kebo kayang puluk dadi anggon Banten puluk tadi yang ye nak macaru kaden ngale puluk banggung kam dawidi aturina ketau menyen buto kalau bang lapan oke banyak dak bumi awan anado menek turun done menek gene turun ingatang yen sing metemu menek turun sing ado pekarti di bumi oh jadi pedas ya nah ne ada
biu sing dadi anggon Banten nih ingat kan? Ada biu nih sing dari Banten. Biu apa? Biu kayu sing sang dadi anggon Banten gitu Allah. Kone nak kengke nih. Masa biu kayu sing dari anggon Banten? Dingat yang yen ado nak nandeng suci ngalih biu kayu kok. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dadi anggon daging suci. Bapo taen keceluak kepakan. Ada wok-wokan barak-barak masawang coklat Dewa Ratu yang jegek oban bakat beli jisiu ada pina bungkul Yang mal gitu. nyenawang tawang tumen pesem apalah dan agak kesuwonge anggut nih keles izin mabok kateo apal kayu ora Oh, bangkok. tuh bang Santo jadi nak berdua ada apel kayu, biu kayu, duren kayu nih keco-keco sing dadi anggon aturan pando salah Nah, wih yang suba tengahi kumi sisan udah kliwon pagarosi marau biu nasak-nasak nu apa kepekan yang ngalang nah pangsin utang-utang oh bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang peste kena beli apa ingat nah sesubuh metaki-taki dagangan mencelat ke paon pada malu kemudian mesti mencelap ke paon. Oh gidat jalikan jit payu dadi grafik wapin mengojak muka kedua Adi budok ini yang budok payah penjegek luas kepekan. dagangnya karadap apa dagangan nih Dagang ini ada. yang coba dagangan nih ibu nak bocok nak si kubung yang sangat nih tangarin bapak kene joh pekene analik mentas di bengange maro bener tekan jalannya ada truno nang jakodaso tepukina bener menggotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom buloa ngiring-ngiring driki merarian mudiang dodo maya dudukan pada kepakan ampunang di tengah margo nak rame driki wenten kubu sum driki merarian Kubu nih ayah. ya duo nango dagangane awake gerenyem dakodaso belum dia barang limpat Yang dia bakal sang saya yang. Aduh jani sing yo sang saya sing ado jelek ko nak tangar bako sing jejak nak jegek oban panak bapo bapo ngelas sekahe nyen tune nang aju Nah, apa nyanang sing bapak. legal dah mun sing payu dagangane do meklo jak ti kebang begini awak kene Kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben wala ada nak lewat jalan ya takon nyenawang melarapan paswe cam kawi ada nak legeng uning ayang atur mirip dijo tongos gunung mega kemar sambil memargi taken-takena ini payah mundur duduk Nin teng diwang ti tiang mana sane ke bawah gunung puniko wadah madur kamu pisan indah dos nasi tiang paling ngocokor dewa sampunan ngungsi tungtungin ukir mego kemar puniko jantan paling ngocokor dewa pacang sedor aku ya pang nawang nah ien raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane ien suba panamaya gelah lakar ngemasin pati sangkaning tanswe jekawine di purisan melingih sing nyanang sejoh-joh jagat ngungsi ukir mega kemar ien suba panamaya mekrangkeng besi megedong batu tanurung lakar ngemasin dan jadi pangsi yang ngalem neklo ngal iring
Asapun api. Adi Soleh. Api aksen dokar itu. Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nang iwasin dok. Tapi Tunggu dia ada penara ancok-ancok. Badak. Nak penarak mesun kan ancok-ancok. saya waktu. Untuk jemur berjalan saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang ngadep sayur-sayuran. Aduh, nang ngadep kangkaung. Kangkung. Oh, ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat. Nejak sorot tai nih. Weh, tar, sedang melah. Perjalanan lakar ngelewat pekan. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembekal. Sampun nang mewah. Kijang tan kuangan PC ya. Wah, Ngapi jadi tumbas. Bibes. Peci goreng pasarnya patut takena. Katah nama masar saking desa per desa menawi wen kena uning. Jadi kota. saya waktu pisan ya ada nama ngiring margi. Giring. Diajak menguyu-guyuan. Mereka mau. Masa sih nyajang-nyajang? Iya, saya ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar. Aduh, jemulan lemes yang ngelakan aja deh, Neo. Masa timpal perot kedo lawan? Bakaran second masih ngelek-lek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa second dan lekai bawa cuma naik. Pas Dek. ngangkat kena wak sakit kene. Eda kedo Cina, melehang aneh-aneh Ci. Yen seng teh buat pesta seni dawang Ci. Maksa kene sing pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main dawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kayaknya naden Ci tuh. Ci betawa aja kena Ci. Kenapa? Karena kedo timpale gelam ai keden Ci bapak sengsan yang ngelak pipis. Tahu kan Ci. Mulai dia mau nyiriang lepas. Nah ya buat terus saja yang belum sih. Kalau sakit-sakit mak kayak ini. Ayo kan mata duitan ya tuh. Mana aja. Jauhnya mata duitan, Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supiah duduk. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang. Nah makanya semua mata duitan. Oh, gitu. Kecuali ini butuh yang mata duitan. Oh, ane butuh sing mata duitan. Mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Ija do perah. Butuh ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mulai sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Cengcer maksudnya. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh saya betaron noto. Oh, sing noto keto ate. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatene nak apa man kau gawe ne mana? Macam sila pipes saya berketimpal yang on gae gitu kena. Paling ngale gawe. Nge, Kene kene nah. nge, Do timpale ang Ayo. gawe. man apa? Nak tunan dek baju ni pang. Ini bahasa dek. Bahasa pang elidan dek. Menek terus buat menek. Nak baju to nyenik-nyenik engkau. Mangkin kengke cara ngalepis. Kene cara. Nge, Aja ngai kesenian.
Kesenian. Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, ane klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terpenam, jadi lan tuh bangkit. Oto bangkitan mungkin. Languro ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan lagi. Kesenian ini. Pangerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama, ane klasik-klasik, ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara, alio mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik, Ane nomor 2. saklar-saklar. Coba ane sakal kedek kencang. Bungut sini lah belum. Jadi dong. Ngomongnya berseng tampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Bangsen anu gitu anu lah gitu. Terkenam. Modelnya ada bangsa gabang, parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh kuno tuh. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Lolos yang tadi mau genyekan. Nang isi Aman lolos yang tadi makanya kan megonyokan. Ane keke madan genyek. Genyek ane kini. Yang senawang genyek. Ane kengke madan kengke. Gesek gesek jeres. Gesek gesek jeres. Stop. Genyek apa gitu? Enggak. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genyekan bisa jet nak kita. Jet apa jet sok apa Man apa modelnya apa? Nak kita mani maru cocok. Jadi kan mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngida, ngomong pang komplit plet. Oh Arjo ya. Oh. Arjo lu mani mau Oh, kesenian kebudayaan ane lama. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Ajak lu masa ngidang. Gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang panah Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Man. Ada apa jenuh meme lo? Ya ada rakon ijo memen Arjo nih kita Anas. Orang mau bangko. Ya ici ada nakonin ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag. Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya. Dia panglah. Si tukang tabuh. Ya Joy. Kau mau gamelan pergi no. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak bergairah. Nggih. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar dengklau. Yang Betawang teori nih. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Toleh pergi ngiga. Iya, iya. Asal mancetan jet nih, ngerdak aja jauhnya. Wah boleh tuh. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancitan? Pokoknya asal ngeredak, mare mancetan. Nggih. Asal mancetan, mare ngeredak. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matamci di jet jangan. Bosong oleh baik. Doleh jet jangan gitu. Nggih. Asal ada nak uyut biarkan batal. Betul, Nawagang ring para penabuh sarang sami. Titiang enten atur Sumatera ring para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh ring regina. Asal mau ting-tingan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang keredak-keredakan pengkuda jet ini mau ting-tingan. Bahasa ngerti, ci ngerti, ci. Nyanan asal ketara, cepok mancitan.
Aman sing ketara ojek terus. Ade misi ketara. Lah kengkene mengkap arjone mengkap. Kok be ningalkeun Juma toh? Wah. Banyak anu gugong aja Ini, ini ini. kemana dijak kaden. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkudo. Oh sing karuan. Elingang puniki natan karan-karan metingtingan. Wanta tugas kanggo ngerdek mantan. Asal uyut miagan batal. Pas. Siapa kata Pak Ciman? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa makenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Ah bisa tak gitu. Yang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah yang belakang kenang. Wih. Dok anti belah kenang Nget yang sing demen ngomong, maro pembukaan pesta seni tak aku udah yang belakang kenang. Ulian kengken dok. Ulan kepantegan kenes nih. Ade pantega. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Depan datene nyak tepat gong aja kena. Nanang kene. Alik gong ya. Nanang bos siap nih. Nanang bos siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dados kentan bungote. Cara orang udah nabi zane mengrananya mabawas aji abang awara. Kayaknya bulas nih. Pas gending kan nananya tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas lo. Beda, Bulas panaknya jang di pelanggan nih. beda. Mancitan bujet memen nih. Nang kenang alu penghunian. Pesaut anak-anak hijau nih kenang nih. Song nih telapa. Pesaut anak-anak. Pelacuran jinomit. Satu. Dia pen jelek tua hidewa nengala. Gede-gede kayan, Yan. Yan. Gede-gede kayan. Yan. Oh. Aduh, Adik kita gendengnya. belus kaset nih. Suka Duka. Weh. Gamelan Arjo apa cara bolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancitan coba pergi nutila masih kayak gitu. Yan sini. Adi sing orang adi. Ye. Tuh kengken aku bukan pergi nona ngedom tuh kalau mengendeng. Suka duko acina gitu ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerak pergi none. Marap aing nak benar magama. Oh perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Nah. Teken gerak-gerak ikuti kan tabo. Nah. Silakan. Ya. Suka.
terus. Nak kengken nih. Senja terus beding-dingan nih. Adi terus kocak. Pacar suami nak keles bangga aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabuh. Apa naik? Kapa-kapa. Mengening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Ini mengening mancetan ngerdak angsal. Oh kengkan. Ah. Oh kadang dia terus mancetan marah kerdakan terus. Main jumin nah. Ayo. Buenten sane duna sang ditnya. Oh ada bakal ini dewe kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong bajang asing kruna tiang lama. Oke, weh dewe ngomong bajang. Asing kruna mah kejangan nahan. Ken men nyakin, ken men sing nyakin. Liune lah nang kewa. Pas lae sih. Biang dewe belum. Aja ke kudo jangan nahan, oh nyakin. Sosial bener toh. Be, Kijo lung, aja nanglung lodang luung. mau yang ada nang mas ngajar rasa gitu. Kuda so nyakin. Bukan dasar bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Ien kita dewa berarti tanggung jawab kena ge. Jadi haji ngurin. Tingkah bajang melak lawan jelek. Anak sengke ngomong bajang. Abang sengke. Tapi Kewa. Bang sing cara bajang sawat, nawang sawat. sangyan Ane unyang-unyang belakas tuh. Raso. Tetau ke nemangodor. Mekelo bakal tutut. Ini dewa nggak bakal bajang sangyan. Asing ngelabrakas muncul nyele sangyan segi dewa nih. Lo panggil pok lo hodor. Lain dia masih tanggung jawab. beda. Lutur kan dibalik. Beda. Saya marusan nyanyi polos sangyan. Red lu panggil pok hodor. Ngantek dua milu nyele. Kan kedua-dua. Milu ngodorang belakas. Beda. Dipekat gue nih. Lo. Panggil pok sangan lo. Odor. Adik kedo adik. Enak dua sing idang odor gitu. Bisa setruk bisa kayak gitu. Adeng tapi nyantel. Ini dewa apang melah panyacara bajang udang. Jawa tuwek, Jawa kuwok, tongosnya nih di badur. Di sirah tongos. Wek ya kone di do tongos nih. Wek di do tongos nih. Yang diingat deh. Bakal blokin dah. Berarti kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. Melang aja. Ada gaya lo nyemang. Nah tuh. Aji sayang dan kentiang. Udah ngaji sing sayang. Dua ide udah bukan ngaji nih. Iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Kapal terbang. Karpantap ben manis ya aduh. Sakit-sakit kali gai. Kali beli kapal terbang kali ngaji. Umi, maro sayang sing ngerti panak. Ya na sayang mapiana namun lah gitu. Aku jadi petan panaknya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang sayang ke panak apa lagi bang? Nako mamantau atau lamun cuma nako sing. Serah. Oh panaknya jadi selaset dengan lagi duit. Nih tagi pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panak. Dibuka ini nyakitin kapal terbang. Pakai tapi dan tuh jangan panak kan? Ini ngai peliang. Pokok kena gaya kan? Tahu bakal lekat dulu kadang ibu nih. Butawang kini panas gumine batal, lang bakal lekat. Ada nalo lekat, megarang lekat. Jadi kenyakitin ramo. Biangnya. Sengidang. Mati dia aja. Pengen dong? Mati. Wih, sengidang yang mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngae bin. Sing kuangan celebongka. Aji beliang dia. Sengidang. Buat dia mana?
mulai nyen kelambalang drama nih. Mulai. Motornya di Jongoyo mulai. Woi. Megambal kalau nih melajak dang bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Menaken apa napnya? Ikan nilar, cabang arwan kan. Awak bola jurusan. Apa jurusannya gitu dan mak? Itu cuma jurusan timpal. Tabo duen. Ken senjata ini ciliak. Panake. Nyin panake. Yo panak. Iya yo orang di panak sini. Nih ngawak. Banes ngerti nih. Ampun tiang magamal jak. Serbas pelih kan di tiang niki. Di tiang meriki nak sampun ikum sareng preginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking pregino. Belangci sebagai penabuh konsentrasi ci tekan penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan instruksi ya. Suwun nabuh itu. Udah keras. Tabu drama. Set. Nih mesti belum. Jadi arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mulo keto. Panas ya. Panake lagi. Kapal terbang lagi. Kapal terbang lagi ya. Panangin. Panak dia. Wah, aduh, ben masih. Ora sida. Wah, ini. Lo kayak apa tuh jemak sih? Nang belang inget nang celuk kotokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas lo. Patut sih ngatur ngayah dipuri. Tadi nih tidung ya jemak sih kok kayak Kok kayak apa nih jemak sih? Hah? Hijab makan sini. Kak, apa cuma kayak ini lar? Wak bunga jurusan ini mah. Lar, yang nang bener-bener cemator maret abi nukudan bener nih. Dia anak liung lah bener-bener kayak ketage. Apa nih ganti? Ane ganti yang maru. Kok gaen apa nih jemak cai? Dia ngayarjo. Tiang tadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo. Kan? Tuh panak dia gitu. Ken yang udah punya anak beruang sih. Ken buah anak sini. Sampai sini.
Makan dulu. Yang Nana Arjun, mami lalu. Hei, gerakan mau cacingnya. Goyang ini. Gerakan kebukan. Ngajak dolar peso sambil yang meliangi dolar rupiah. Ini dia sebutnya. Padahal jadi ke pasar. Dia sarang tuh dua. Demilu. Dia kenapa? Dah, wasan mati ini. Demilu. Dah jalan. Ini dia sebutnya. Dia nggak cicing. Miskin namun jukung kan. Nang kenah dewek ayune. Ayu tan raso kapeneng semitan anak tuin kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba gele, ayu suba panjang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan nih. Ien tuah dadinya nih deh haji nih. Dosanya nayu pak ring lingi ide dua gong gede nih. Dada sapu nikah Ji? Bayo nyen lakar tepukan ayu nih. Oh, banet yang bajang ada dogong gede teruna, yang serahina ngiring ide bahaya sapu nikah. Dado suau mangken aji mau bawas kenten. Sekata yang ingat lu cerek yang sampun ngayah dikiring puri, mula serta ngiring ide dogong gede, kayo ide kentian alu weken masa meton Ji. Terus yang pidan juga sayune nu cerek ada nih. Ini. Apa mahawenan dewek aji nih memelak perjalanan ayu di Tamangan Candi. Tapi mawenan? Ayu lakar jangkepan aji. Sarang sira? Sarang itu dua gong lingsir nih. Aji ada dua gong putra? Boh. Ji, nak tua, Ji, dia ngedo aji. Duh, ayu ngenah anak subot tua. Nyot aji nih pangkawang ayu. Bang Presiden saya naji nguasi duit jagat ini Jepang sini. Kalau ayu nyak menjangkep panduin di subane lakar kejamak dewe kayu dewe. Ritat kalau ditunyen aji lakar mulang pengelak semaro ada nih. Mang dari detang sida nyamau ke dan di tiang. Bener. Kemana tuh di tiang? Kemana sapu nikiji? Kengkene. Bekasan pet prada wenta natruno sane manut ring mana di tiang. Ijen ada tiang antar sarang ligo ini. Matung dia ngaji nombak. Paling belah jantung sang kan gue jebol kan ada nak jalan biasa nih kalian ditulis Apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di belakang. Boman minta izin kan mantri pasar nih. Ngawag-awag mendagang. Jadi sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Itu mendagang. Kau kok parkir dah. Kenapa nguyakan montore? Zin. Nekengken cek campai no mantri pasar. Cek diapan mantri pasar mendagang. Bisa mirip betul lihat. Telah lihat.
Yen mau dagang sing dadi madukan. Oh, dan tadi Dagang kain sing dadi madukan ya dagang baso-baso. Dan tadi Sing nyanan mebo seru kaena. oh, nggih. Ane dadi madukan, Dagang napi? dagang lawar baru dadi madukan. Dagang laware man kan dados mandok kan. Loh, nih harus sangat sama binan-binan mantri pasar ini. Kebinan kengken. Bane dagang laware jekek, liung idang maya, dagang lawar kan tadi madukan. Sing coban paling liu maya. Man? Yen sing adok aku kengken mah lawar. Aduh lo, jadi mana udah mantri pasar cara merdah ini Saja. Ayo Mantri cek pasar, sampunan juga galak-galak kencan. Nyen galak. Rago nih. Bidan tain tegoro. Dan dia tegorot, yang tumen, nepumen pak biasanya nasi kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh, rago nih Pak. Oh, baru tumen maro jani. Ibu ngendat kan bencikan kenalan aduh. Oh, kenalan. Oh, pangkadong wawuh jak mantri pasar. Penting saya jadi pakane Oh, sing nana dadi. dia mang doning pak kadi teruna niki. Kengken naksir sagetan. Ya, Men yen mantri pasar itu no kengken. Yan pak kadi teruna. Yang dari bajang-bajang niki. Oh, nu bajang-bajang. Nah ke bajang, nah ke tua. Mantri pasar itu urusan na bajang na tua. Kadang na pecang na peron na sengkok dadi mendagang. Nang gae to. Pak mantri pasar, sampunan aja kencan. Mantri pasar sudah ditawah di kenteng nih lo. Papa. Kengken. Makin dan sapu niki. Walau tiang mantongos nih lo. Kadang tiang nomor tiangnya. Oh, ngajak moe mendagang. Iya di bawah. Man? Pak mantri pasar, nomor di kartu di nyogok, Pak Uli. Oh, mantri pasar kalau sogok. Ini. Pang mau pen-pen ke jeling jenge. Adi senggan aja kencan kan. Man? Rago nih kelbang tiang pipis. Ada uang makan. Oh, mantri pasar kalau bang pipis. Ini. Oh, pes perai nih. Oh, dadi. Dadas kencan. Dadi. Pak, sejak ini Pak ke dalam tiang. Oh, kenapa nih? Mereka di pekan bo mencelengkang ngerendak ngurusan dagang. Ye nak tugas toh. Lah gede je tugas. Masang seduk apa sing man. Yen bo Pak polos, jadi dia ngemang nasi, dia ngemang pipis. Oh. Dia ngemang pipis beli nasi malu. Oh, nasi malu beli. Nggih. Oh, beli nasi, beli kopi. Oh, beli kopi. Oh, jalan pengiunan lapan makan, si dagang nasi medion beli. Yen bo liu makan je Gadai. Pak, kepedang sing laba yundo. Nyen 2000 nasi ji 100. Iya Pak, sing bepes nih. Oh, Koyo kalau bang uang makan. nggih Pak, ini rugi yang penting mantongos nih lo. Oh, nah. Kanggo Ini 100 mainang nah. ben 100 ki. Kejango kang wang man roko katih kang wang. Kamu aja kamu. Makin Baik. tadi Ini. nggih Kang. Kalut 100-an breng-meng kok kene. Oh nah kanggo kal temel. Oh aliang taipat. Oh nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelah jak tadi. Dadas. Oh kadung dor nabe bang. Berapa? Yang Pak yang. Nah di tadi pengalan. Yang dagang